Ki kumong na do menin mo kaban kong se gajing sungo kalong ipiki press ki media iba pelai ka por ban lum gini gajing tip ke gabajiah po ksnong jingi kabadon gini gajing ki jongka MC Toda takam ta ban penbor di cement factory ban ai gajing tawa gajing ki tena kali ang gajing ksnong na do menin ila franchise ba i kersan ya gajing le jong MC Toda markidon kinong rim baklan baki dawa nakam ta gajing matoy gajing ki bakinyo ka hok bela hok batik ka ba hapo kari lejong di kabajia menin kabajia mentahi nakaliang jengi sob on kaniri ka cipen ibor ka palat lem ibor kulit ibor sensyar sarkar kon thombor ban bi uroj ya ka hok suginong bala giberit giberia bat penting pesmi ginong sosnong dan nakaliang jengi kusnong habade bing jingle don bor kulit ibor sensyar jong jela mekalia ni sob peremjur ya kani jingle ichuki bal ada kidang teng sibit ni la shaing la ong ba nakaliang ka drobat snong ko manse ban shimi kirai bateng sendan dekat dor barsnong lau poi ba bon hammi ngene jeka bai kun persya begini ke bor sensyar ki sedang ibor ban hambor khok poi ba mar jingle juki kalong kwa kim khain bor chu ya ka bor ke tiar chu dor barsnong kim khain chu ingi ka bor ki rang barsnong re ki swan rung swan mi khlem de yo chimbit na kusnong rengi i ba man ka por ba kanu ke jik pentik po snong ki bor sarkar ki juwan makendo ki rang barsnong ber pan jingbit ya kanu kam ki bitfu ban le po snong patau re ka belengok ikni ke benta pat menta kalong tang nak daw ba ban penhun ya nore no selenda juki kumut mata kim korsu ya ka bor ka drobar snong ya ka bor ka tiar singi ki drobar ya ki rong ba snong ti kini ki jingle juki kalong om tang yang asimet nem ta kala rung mal ko yi nong snong kilas don ki dom ki bitar teng soban ong ba sange sisendan bor sarkar bor polit kini juki bor namar yo katma nang ni kan sedang yo kan klang borok ka kiri jap ngel kata de ka wei ka bangating tel de pikwa ba jalan mi khalia kalong bo chung suk chung san ai no ki jinda wa ki ta trok menta marmar kenang bo sung sung sang ko jela bo snong ta ko ko kan wan kata kali ko khubor ko basai na kaliang jeng so bon ne ko bo ta teman na kaliang jogi na kaliang jeng ko bar snong nimpat ai kan no instruction ban mi pai ba rengi chu ong long gi blak re ba kan no ko por long kinong yarap re menta bo buni kinong snong kila kwa hiban mi no sene jaka rengi dang up ya ko por da ki pulit ke bor sakar kan pen ibor la se kala berja kanuruk sini dah nu ko por bang mi ba ban kun persya bati mar kan de ji kun ko ba khado la se ngela nong nam ta kan de ji ki jo ka ben reu ko ba kini ki nong belas ngi jung la dang iram mental ding ko por mas mentangan ong thai kam don jung mut su inu inu ban ki ni skmat ben wai ko ko ngi bri trap kel dang job mental se kan don jung mut ni skmat ban ki inu ki su bede ba ki dawa su bri trap Kami nak nampak si ayu dah di komuniti aku kan begitu le, begitu terus, nak begitu le, begitu le. ka bi habade bang menta ka de jipen ka jing don mentalang jo sakar ba company na ko menta ban 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 ibor ni kini kinong nyak lok namar ngi su ba kan ngi su ba kan ke jing mentoi kan lek ki tong ni ngut da ki pentrekam ni kan ke jing tawa ji kinong nyak trok ni ki trai trok kan i ba ke jing mentoi kelong chupoi ba bobun ka jing mentoi kelong ki trai trok rebar trok ka jing mentoi kinong bu dukan ke badan ko national highway namar ba kali kala ban lek ki trai ni ki tremlok jungi tilada lada kani kin trekam kamut bunyo nong di ujung hajar ngut lada kimla ben pentrekam ni kene pat kelong ji nong tang tu kan ngut ke kata ku stu ba yele kat bala him ta ben pen urlong ni kene kam namat stu kalau urlong ni kam ji nong kelong di trai trok de batlok mengi kepada hipot national highway ke badon ke depan sya di kanja bak kita kata ini kamu pada nomor berkata berkuat untuk yang nak kita cakap ring tang kan di bentah bentah pun kamu yang cakap tadi sama ki ka tu ke jing ong sakar ben yang lagi jong chat ni ba kadai tang ke jing ong ben pembi election ino ben ong ben saki pen ikon election pi pek leng bagi scheme ki buan ki blok anong ta ki beri ki scheme leng bagi blok leng bagi ta ki CM connect leng bagi ta ki mission ba fair ki bon ra ko gejala me khalia bagi snong ki taun pilek chim tru snong pi jim toy leng ba ta scheme ino ben ong hey ta ki snyang ba pi ai hey ta ki juro pi ai hey ki jim toy nong rap hey jim toy ri jing ri kasukar ka de pemi ben pemi mata ka hey jim toy bagi ta ki nong rap pi yo hatu kam dai tang jim pembi election man ai sang jar 10,000 sen kam yu sang jar 10,000 we bu hatu ditang pembi election ban sam ke snyang be atli la long sek business ban seng kam seng jam we atli snyang la long sek business sang hajar 10,000 tengka we long ye man di put ban ai dikilak ai ke kurur dan oli kemun istu ng layak temen ben yang lan jong chan dan tapi ai sampai he ke yo ngin bu Tapi sebenarnya katanya itu bagi ada mana minyak drop katanya. Sebenarnya kita boleh keserta dan musliah ki nakaliang ko sakar ni su baki bisliah ni benta bangi i mo limba ki la ta kubor seng i ba kadon ke jiano political parties
tingba ke jimbi tengka jenis semua cement factory le support election kini kini tengka ki bakin hit ba ban hit boat te ki su ba la da ki pendik ki cement factory ki sedu kena ke jinga nong ke jingku ken tak dapat balong kat basya hin ba kita ki di kini tengka kini te ki hap penhun ni kita makilong tengrat mesti bo control ke state jingi mata di kini ki warwari kini khlajat bo control kini ke state jingi wala dang gidan ki minister ki khasi ki MLA khasi hari kini di tak nyo ko ngok bisa control ki barjala Kejing ai jika kadai konstitusi jika India kami jing ai jong. Dan kita ki bukan kok pak lek apa parlimen bani pen amen kita konstitusi jika India. Balai ka syak ikinong song bakin form ki association, balai ka syak ikinong song berprotes. Kejing kali kami mentangi im hakri sencar don bon hakri sencar pai ba. Kemudian ada mengal sudah senang ngam syak ikin kan hon bakelong ceki kemudian ngapen ingat sencar don bor. Apa kasenong tahu. Hari bakini kini kipli ki kun ki without arms ki wan ne ban organize ya kini program ki klemra deng klemra ati hari mata kini pemban kilong sak dun TPE ba kajing wan ne ban pelumar do ben do mata tiar gas gimana mano ni kini debat tok bedo tiar kenang penekam tiar gas kini meno ko komen kala training debat tok penekam tiar gas de kipala penekam tiar gas di tangki pulit kipala ben tiar gas di tang pulit ngatai kim alaisen yuru kwai ba debat tok ben tiar gas te hata pi busu meno basda meno boleh ikam petrim atau kembali pulit kemudian jengtip mana dan ki pulit lima taki pentut ki boleh ki bawan ki bopang ki bestom kene usabi ban kawang gitu ki tiar gas pok kali dia bo tiar gas pok kali meno besar atau kemudian ke kam leno kile ban pentut ki boleh bawan pok sorok kini ki banyak truk debat truk ada teli ki labat kita keli pai ba ki pentut kele kawan hari di kini pulit ki pentut kele kawan cukup ba kile pak ni buat pelat nginsak ni buat sami kisna ru taki pendam no mardor ban sangai kini kam buat terus Hi buat postur usang sekretariat ngadon mor kenang ka different nang da mga utrasnong bo em ngene ngom don jing putut tapi ba ngej postur modon sekretariat bo ulai wan uslong don jing blok hidan kitu ki jing siren bapa ngi kadu kentang sakut blok ti kata pa ulai ayu ipai ba sakut blok selong pat ulai ayu kum government kata jikali bu ba postun pat kasukan makhalaya kali ayu sakut blok supaya ba selong memangkas ni sendon kini tang ni program do piwang no anu gideman kini kemud kini ka blok sibit la syai kala like piwang hari ngat terus nong saki ba kamdan ki pentut klek kawan supaya ba dik pulit ba pentut klek kawan supaya ba hari ngi saki ba pok selong dei ka cing sencha jo ba postun ba pen blok supaya ba memangkas ni sai borok pisaki ni pisam jenge selong boleh benwan kan mar kecing blok sekali bak sokar kam sim la thau klek kunti kum do klek srok pok sosial ya kata pat balik kim keren ki balik kim kite ba te kata balik untuk laram ke le ki kide ge mengat terus nong untuk pemha ki pok sekretariat ki don ki security ki don ki gad ban plek ki kilai no kapor ni pa ba sakut di sa puntasan ta te puslang problem kita Sesiapa mengenai pada benar yang mana bahwa cara baik seperti tak bagi company itu. Tapi sini betul sekretariat untuk poin itu. Markam dan jing esok gomolong matahi ke sekretariat ti dan kesenrong ka jabi yang hi ka syong hati de punya ki ka sekretariat kalau don lupa hiti markate di tengkar bastam hari ke punya ikam kecam punya ikin tu te kemut sekretariat kalau don lupa hi po ini kismen factory ini ke spot di po ka jelang tu Tapi mereka rate seperti itu ini kita bawa mereka kata kendai kita kepada rate oleh government. Jadi kita kepada sisi saya enforcement kepada pan kapten kepala aku kita itu itu hi ka jipun ay galong tapagen asin na kaliang company mo kini ki try truck ni association kitip khamba damar ka jing dawa ki kalong taiton re ki stu ka jing bomla matrikam kini ka kendai tingka kilometer se ka don hi ka ek sundet ka jing don pi chung kini ki bahalor se ka bakim nut dan ai kini ka demand ki in paper kila banang hoai ngila matrikam hari pakli kam don kini chung paper kenta ka daw kini